pozdravljeni v hiši športa na tiskovni konferenci društva Calcit Ljubljana pred povratno tekmo drugega kroga pokala cev. Ta bo v četrtek 26. januarja ob 18. uri v športni dvorani Tivoliju z Novo KBM Branik. In mogoče najprej predstavil omizje, čeprav si poznate tako eno. Ob meni novi trener Nicola Negro, kapetanka Ilka van de Biber. The second one. Hello. You can say in Slovenian. Dobar dan. In pa na večerju prvi mož v bistvu predsednik kluba Gregor Biber. Malček prehlajen, ampak je prišel in bo zdržal do konca. Mogoče ena pohvala, čisto na začetku. Spletna stran odbojka.si in strokovni svet OZS so objavili zdaj nagrade za najboljše v letu 2016 in 3 nagrade gredo v Calcitu. Tina Grudina za najboljšo igralko, Gašpar Ribič za najtrenerja in pa moška konkurenca pri trenerjih Marko Brumen. Zdaj, če bi nas bilo več, bi verjetno zaprosil. Bomo pa rekli samo čestitke. Pohvali ekipi tudi za zmago zdaj po prekinitvi državnega prvenstva. Se je začelo ta vikend 3-0, gostovanje v Šempetru z ekipo Spodnja Savinjska Alijansa in naslednjo soboto vas povabimo v Tivoliju ob 18. uri tekma z volejbol Ljubljano, to bo 13. krog državnega prvenstva. Sicer pa smo se zbrali torej za četrtkove tekme in tej se bomo tudi malce bolj posvetili. Mogoče najprej vprašanja za trenerja Nicola Negrija. Nicola, maybe your first impressions with the team. I can't say first touch with the girls. It should be one. First of all, I'm glad to be here. It's the first time that we meet, and I want to say that I'm glad to be here in Ljubljana and to be the coach of Calcit. First impression is very positive. I mean, I found the team as a professionality, as a good attitude, and with working gym that for a coach is always easier when there is this situation. So we are working, and I hope that we will take good results. Mislim, da ni treba prevajati, razumemo vsi? Okay. Next question about the game with Maribor on Thursday. This is will be test. It's test, but it's also like a sort of final because we must win to go further in Europe, and we will try to do because this is one of our targets, and I wanted we will try all the possible, even if it's not the situation after the first game. We know that Maribor in this moment is doing something better than us, but I'm also sure that we can raise our level of play and we can create some problems there. Was it difficult for you to start with work with the girls in the middle of the season? No, it was not difficult because I must say that I found the team with a very good organization of play. The coach that was here before me, Beltramija, is a good coach, and for sure he gave a good imprint to the team. So when I arrived, I found already a team with a good organization, and also this was helpful for me to entry a start season. And I didn't plan any revolution. I just tried to give a bit my philosophy of volleyball, my view of volleyball, and I think that we need some time, but we don't have so much time, so I hope the result will come. Okay, obviously we like Italian coaches. You are the second in this season. You came after Alessandra Beltramija. We have Andrea Gianni in the national team Slovenia. What can you say about all this? I'm an Italian coach who spent 10 of the last 11 years abroad, all around Europe. So it's a common situation for me. I think I'm one of a lot of Italian coaches abroad because we are proud of a system that works for many years, and I
to grow up in this generation. Thank you. Maybe just in short, the goals for this season? Well, the goal for me is to bring the team farther possible in all the competition that we are playing. So for sure the league, the national cup, national cup, and if it's possible even harder, because we know that the level there is higher, but also in Serie Cup, I hope we will try to do. For sure, we must first of all think to this match with Maribor, and then we will see what the future will bring us. Thank you. Okay, the captain of the team, Ilka van de River. We'll start when he now finished. So with the game on Thursday, Maribor was better on the first game. What can you show them now? Where are they? Yeah, they were better in some moments. We played pretty good level, I think, but we couldn't keep it the whole game. So the things that we can do better, we worked a lot now the past 2 weeks, and I hope we can show that now in the game, and that we will see it. And what went wrong on the first game? Yeah, important moments we did like stupid mistakes, and then some combinations that we can do better, and we are managing now better, I think. I mean, we're trying at least. So yeah, if we do that, we can reach a higher level. Do you like it here in Slovenia? I love it here. Home? No, I'm pretty okay. It's not so far also, so people can come and visit. So yes, you will stay for another season. We will talk about it after the season. Okay, thank you. Zdaj še vprašanje za predsednika gospoda Gregorja Hribarja. Pa dajmo vsem trem enako vprašanje za prvo, za začetek, ne, glede na to, da smo osredotočeni na četrtkovo tekmo, vaša napoved, pa seveda kako čim bolj napoln Tivoli, ne, to je verjetno za vas ta logistika, to je izjemno pomembno, da bo čim več navijačev pomagalo puncam do upamo uspeha. Ja, danes to leto smo nam uspeli na koncu še let, na peti gostimo tekmo z Mariborom, tako da za naše razmere na poln Tivoli, čeprav se da se bomo pa smo na eni strani, ima tudi ta peta tekma gostina, se zgleda tudi v gledalci po Ljubljani, kjer je bilo prej cirka po televiziji, oziroma so bili nekje in da ta odločilna spodbudila to gledalce, da so prišli nam pomagati. Jaz upam, da bojo za tej sezoni naredili isto, da takrat, da so pomembne tekme, da pridejo pogledati. Na trda, da bi mogli z Mariborom igrati te tekme na državnem prvenstvu, ne bi bil zadovoljen, da bi tudi spet na mrn, ampak mislim, da je zelo pomembno to, da zastavitve naše ženske ekipe oziroma kluba v Ljubljani tega velika, da tudi stari klubi, ki podpirajo našo žensko ekipo, ki smo tudi nekako vrhske radine, vse ženske odbojke v Ljubljani in seveda pa nam je tudi ligo prvakov namenjeno več posla tudi reklamiranju. Na tem mestu se to ne bomo mogli privoščiti, ker tudi nimamo v načrtu, ampak bomo poslovali več, da se pravi biti bolj aktivni z direktnim kontaktom s tisti, ki pridejo in pa seveda vabimo vse tiste, ki trenirajo in da igrajo odbojko v Ljubljani po okolici, da v četrtek pridejo, tudi ura je dokaj za zimske razmera ugodna, od 6 in nekaj razmeri, da bo tudi pravo časno doma. Mislim pa, da je prav podpora publike na to, da bo odločila tudi na peti. Ja, imam vse tudi pogled na tabelo, ne, prvogaško pove, da v bistvu gre za edini pravi derbič v Pulju. V ekipi sta pa očitno dvoj domači. Ja, res je v bistvu v domačem prvenstvu, pa tudi v minulih 2-3-4 letih v bistvu več manj slovenski dvojki ženski derbi med Ekipami pa Mariborčankami. To se tudi v naslednjem letu nadaljuje. Mislim, da naša ekipa tudi v prejšnji sezoni doma v Tivoliju igrala zelo dobro. Naslov domačega prvenstva smo si priborili skoraj kot že prej. Kar pomeni prednost odigrati peto tekmo doma, tako da računam tudi zdaj na tej tekmi, da bo ta domač teren tudi bomo uspeli, da v bistvu zmagamo in vredno miru in potem predstavljate se vrstimo na dan. Mogoče še vaš pogled na menjavo na mesto prvega trenerja kluba? Ja, nas je vse gospod Beltramija, lahko rečem, kar malo presenetil, ker v bistvu v kontaktu, koliko smo bili z njim,
da se lahko stvar tako hitro pa tako razvije. Ampak v bistvu na koncu tudi mi nismo njemu nič komplicirali, naše stališče je bilo, da pa zelo lahko se realizira z nami ne gre. Mislim, da pa to pravilna odločitev, da smo ga pustili. Je pa seveda tudi bilo treba v ekipi narediti ustrezno vzdušje pa klimo, da to ni škodilo in mislim, da nam je uspel in da se ta prehod trenerja tudi eno novo kvaliteto, ko je dati za tej sezoni še drugi italijanski trener, da v bistvu sploh ni pa tako opaza. In mislim, da se bo tudi v naših igrah bo nadalje poznali, da ta menjav na trenerski poziciji, ki je sicer slušal lahko, da ne bo vplivala. No, leto se vam ni uspelo uvrstiti v ligo prvakin. Kakšen je pogled za prihodnost, ali je finančno stanje stabilno, da bi tudi recimo še poskušali napadati to prestižno ligo v Evropsko? Ja, finančno stanje drugače je stabilno, vedno je tukaj problem, ko mislim, ko smo delali ekipo lani za ligo prvakov, smo vsem mislim, da nam lahko za ta finančni proračun narediti boljšo ekipo, bolj konkurenčno, ampak bilo je ali pa nesrečo je ženska dvojka v Evropi, saj na temu sploh nivoju tako razvita, je tukaj nas tako odprta, da si mi pa še nekega preskoka tukaj ne bomo mogli. Provočen drugač pa naš projekt v Ljubljani je bil zasnovan na delu z mladimi, ne samo na izčrpavanju pa financiranju vrhunske ekipe. Tako da tukaj smo pa tudi v tej sezoni naredili korak naprej, smo postavili evropsko pogodbo, sodelujemo z vsemi petimi ostalimi klubi v Ljubljani, tako da ne bo 6 klubov in pričakujemo, da bo v dveh letih tukaj se zrasla ena plejada mladih igralk, tudi lahko malo tudi bi se pomagala, da se manj zanašamo na vse močne ekipe drugo. Hvala lepa, jaz bi se s tem vsem trem zahvalil oziroma povabil še mogoče, če ima kakšen izmed vas kakšno vprašanje za kogarkoli. Yes, I have for Mr. Coach. Yes. Your first time in Slovenia? Yes. And what's your opinion for Slovenia volleyball to men and women? First of all, I never had chance in the past to touch directly Slovenian volleyball except one time that when I was coaching Conegliano 2 years ago, I played in Serie Cup against Maribor. It was my first direct experience. I followed the result of the men's volleyball national team and it was a great result. What they did in the last European Championship, I think it's something historical and something important for the level of volleyball here. But I have always a good imagine of sports in general of Slovenia. When I was younger, I was a fan of Pretnar, Horvat, Kozir, and I remember when I was a kid, a lot of matches of basketball in Treviso between Benetton and Olimpia Ljubljana. So I always had a nice imagine of sport. And when I arrived here, I found, even if we must admit, the level of the league, the level of volleyball is not so high comparing with other countries, but I found a very good sport education and sport culture, and this is the base to grow up, I think. And maybe other countries that have more financial potential or more attention around volleyball have not the same culture. So I think that starting from this base, you have the chance to develop a lot, like sport, I mean volleyball here, because I see that there is